kwenzakale uma wathi ngeze samlubulisa ngoba idatha kasafareka akuyile ekhaya yabona wathi ngeze samlubulisa kamera kambe nonina mara ngeze samlubulisa wamthatha vele wazongenisa isikolo federisa abantwana ngikhaya lokho ngicikiswa bona ukuthi bathi ichegu belibetha ngamamura yena that is why wathi uba nenzondo bakabona ichegu uyahlala ayikho leyo hayi kuthatha phi indaba engakaphela ngithi lokungirareja ngizatsho ngakuthatha nenhlahla ayithuse khulu batsho ngakuthatha nenhlahla lendabeni bofuna ukuthi batsho ngathahatsheli indoda le kuphi angitsho batsho bofuna ukuthi angazi ukuthi isihlahla esi mhlawumbe athi umnikeze sona batsho wahatshe bandla batsho wahatshe ebusuku ngebandla hawa loyo nangithi sithomela manga nangu nje wenzani into aziplanile yezingaplanawo awungalazi uzawasiza ichigwa ngisho nje siyazihleba sifuna ukuthi ezo nje vele azange zibe khona benhlahla ukuthi kokuthelela hayi thina salanyula ebandla bangibethe kanti yakhuluma indaba ukuthi wangibetha yini umana kubetha iqegweli mara batsho bekubetha wayebuyiphile ukuthi bekubetha ngamamura kithi mina salanyulwa ebandla mara bekabetha ngamamura yikho ngibetha ngiyamura musungakho naye umbona kho uqine lapho ufike ngabe ngihwelela mara zangikhayisa zongilamlela okay mara ke nje wena ucabanga ukuthi ngiqondo muhle ngoba ngapha nithize hawa angifuni ngakwethu mayokuhlalaphi akakhamboza khe ekwelga akakhamboza khe ufuna phume nini hawa akaphume yena hafeta akaphume awuzakhela phumela inkinga yindaba ukuthi inkukhu lezi nokuthi ucabanga ukuthi kukhona ngakwenza eneqala ufuna isibongo sakhe akakhambo ukuthokoza uzakhela abizisi kanti bekhava wiso segamela fika kanti bangale bekhenu ngale kwamsiza ne kwamsiza egamela fika bakuphi kanti abekhona wala egamela fika why ungasorogani nabo ngoba ngapha kusemnandi lethi into eyenza lo tempeko ngifokofe la ufuna ukufokofa maye inkukhu yazishiya inkukhu ngizozishiya mara ngizohlaba maro jani inkukhu ezayisize zabo ngezabo ngokuthi banomusi nanginamusi akhona kanti maye musi wena lokhu ubhizi uhlala inkukhu zakho okay ngitsho ngikubuzile ukuthi zingaki inkukhu zakho azange umtshele angizibala ngithi batsho zicontrolwa ngithi maye ichego alikho ke sondela la ke silungise salele ichego sondela la sangu masutika why gogo akamara ukhanyise yafana sophuma emfonini bawusibukela batsho khanyisa basibukela manje sibereka bezele indaba la ngoba wena ngizwa nje ukuthi ufuna ukuthi uyakhamba ubuyela eGamara Film mara ke wabazisa eGamara Film angibuyele eGamara Film ngiyozakhela nini so esinye nesikhathi imali khona already imali ayikho umkhukhu ngilahloma umkhukhu ene ngibona amasenge lapho ya ngwami istande sona sesikhona istande nasi esikhona kuphi nasi ngapha khona la ngoba ngizuthi eGamara Film angiye eGamara Film ngokwakha lapha istanda nasiya mari yokuba eduze kwabo bokuthoma ke bokusaba ukuthi ungabuye ebusuku musa bokusaba ukuthi ngingabuye ebusuku wena ngise eGamara Film ebusuku angeze ngabuya angisho ukuthi nangwa 12 ngiyagamba nangifunawo yeah eGamara Film seduze futhi yafana nala ene ngiyacabanga lokuthi nangilapha solanka ngingeziwo la nabo bangezi kimi mina nginandaba nomuntu ene mina ngeze ngasahlela umuntu ukuthi wathi ngibulalana nomuntu izandla zami darama ngiyazithanda ngifuna igazi lomuntu nothi ngikubulala ngaphethe ngikubethe na uphuma igazi uphila isibhedlela hayi batsho ngikubona ufile ubulewe ngimi ukuba betha vele mina bangani bami lapho hawo ngiyabetha mina
yangithuso bangani bami ngiyabetha phela noma ngiza nomfazi abantu batsho ngawo umlahla loyo abazi lokuthi ngami sahlukana ngendlela enjani naye wambetha mina ngabanga lokuthi ukoma angazongibona etrongweni ngibotshe unyaka wonke ukuthi unomuntu wabotshola ini ke ubetha ukubetha ya ubetha umuntu ngaceda unyaka etrongweni khangeza azongibona ngasomari nangiphuma la ngathi ngimlise next year mara nje uphungulele ukubetha nje angeke usabetha nje angibetha umuntu nje ngoba ngiyahluza ya thana lokho bongahluzi vele nathi ngasizwile hawa nabe kodwa umuntu osemberegweni akhe anginamberego naye anginandaba naye usemberegweni angisho fana nephoyisa mos iphoyisa nakuripotweyo lokuthi lizokubopha uzokuthulwelana liyaza lizokubopha or lincane or likhulu kuyafana usemberegweni akhe mina ngizakhuluma phambili naloyo ngibophisayo mayike gogo niyamuzwa uthini batsho yena uzuzakhile umkhukhu uthola istandard niyasazi istandard sakhe zilebe kwaba wanamaphala lapha kwahloma ekwahloma ayithoma ukuliwa khulu wahloma wathutha mara gogo ngoba nakho seniluphele angitsho nakho seniluphele ngapha kuyokusala ukuhlala ubana ngeke kuphele kuhlala abantu benyawuphe or kwenzekala ngokwenzekala nganga yakhiyelwa ngapha bona ukhiyela nje kuphela indlu le ikhiyelwa abazukulu bona bakhona abantwana bakhe bona khe nabavumela ukuthi babe khona bazokuhlala la umntwana ke munye iye khe namvumela uhlala la ngekhaya ngiba ngihlaba naye ukhona Jesus kuthezo bafuna ungibuza umntwana ukhona la uhlala la uhlala la usepitori ngikuzwile usepitori uza ukuhamba nini ukuhamba ngama weekend yena awuza usesikolweni or wow uyabereka serenkini unabantwana naye iye unabantu waye abantwana bakhe bangezi bazokunanda bazokubona ugogo base bancane angitsho kose ayebeza maye umntwana akho angahelebha ukuthi ube nomuzi ungihelebhe ini ngokuthi uthi uzongiphatha ngesigidi ihloko nami la ngibulale umntwana akho iye ukubulalelani ukuthi ngebe inkomo ezilayisemkhulu naye sekakujikele naye ngitshela ngithi uyazi uyalo uyazi baba ngitshele kwalahleka inkomo umsana lo wasifonela wathi mara khena yaphi kunyanezo sathi case yendawo wafonela itegwelo wathi bamkhula khuya Samuel wasolo athi kukuphi nendawo wathi kungelesine wafika umsana lola kulosihlane ekseni bakhamba netegwelo itegwelo laphuma la yakhwela ibhesi lapha ngo-6 yena usesela uthena vala nakhamba la lo waphuma wathi wena uzokunya uthi watsho mina ngebe inkomo zangapha ukhamba uhleveza ngami yabona uyathonywa nokho nguye lo wathi ngitshele bani yabona engikhulume yazi wathini phambi kwami wathi inkomo zithethwe umuntu wangikhaya mina ebila zangathi uzokunya ngathi kuye ngathi yendo zibani wathi baba ngathi nawuthi inkomo zithethwe umuntu wangikhaya uthi ukuthi ngimi na ngokuthi ngimi wangikhaya wathi ngitshele bani ngathi kanti angikakuzwa ngothi ngikuzwile ufika esitolo apha wathi inkomo zithethwe umuntu wangikhaya aba namuntu omunye othethe inkomo okay yeah no akhe ngitsho njalo ke bengifuna mkhulu uyavuma ke uthi unestande uza kuphuma uzokulungisa istandeni sakhe ngiwabonile namasenka akhona lapha ungathanda ukuthini ngalokho mina ndo tsanando ngabengisayikhuluma yeah uma kuyo elithanhle kade khulu aphume emoyeni kimi manje into enkulu ekuselele kwesokuya ngayindaba enkukhu ngoba sokubuya sikhuluma ngendaba enkukhu ngoba inkukhu ngiyabona ukuthi azifuni akusingcono zishare inkukhu naye ngeke ngashare zami ngeke ngoba naye uthi ngeke sami ngeke ngishare uzadlangekana ngoba esaprapos uzadlangekana iboss mos bayala bathange khonakala ngeke anabathanda lokurehe yakhona ukuthi ungasathathi inkukhu sesitsho njalo ungasabathatheli inkukhu abazithi inkukhu angeke ngishare
ngamanye amagama inkukhu awusekho endabeni enkukhu angisekho lapha bazidleke ngitsho bona bazidle ngothi vele bekwakade solo baphethe bayathengisa bayahlaba mina nangihlaba ubeza